Uganga
angqondile kusila bekungenhloso yami ukuhlabelela lengoma kodwa ngifikele angikhaleli okwenzeka izolo kodwa ngikhalela izolo lakithi ngayo lengoma kodwa sekuvuka kumina enhlizweni kuthi lengoma ingoma yethu yasehlathini ingoma le esimeme ngayo uNkulunkulu ezulwini wehla wezemhlabeni sambone hamba ngezinyawo phakathi kwethu wazihila izimpi zethu thina singayilwanga waze wayinqoba namhla uNkulunkulu uyinqobile izitha zethu ngale ngoma ebehlatshelelwe la elokhu safika ngo2011 ngiyaxolisa kakhulu ukuvusa izilonda ngengeyinhloso yami akufika engqondweni yami ngesikhathi ngisacabanga ukuthi ngizohlabelela ingoma bengicabanga izwe lakithi kunocabanga konke bengicabanga izwe lakithi cha Nazarethe ngizocela ke ngisifunde incwadi yeBhayibheli ngizofunda nje izincwadi ezimbili incwadi yokuqala zombili sizoba sencwadini kaMalaki incwadi kaMalaki incwadi yokugcina eBhayibhelini noma eTestamenteni elidala ilandelwa incwadi kaMathewu kuzoba uMalaki wesibili soqala uMalaki wesibili siqale evesini lesine bese sigcina evesini lika8 Malaki wesibili soqala evesini lesine sigcina evesini lika8 bese sibuyela sihlehla kancane sikuMalaki 1 siyoqala evesini le10 ngizocela umvangeli wendlela kangifundele lezo ncwadi zombili incwadi ngokuloba komprofeti uMalaki sahluko sesibili ivesi lesine niyakwazi nina ngithumile kini lesi siyalezelo ukuze uvumelwano lwami lube ulevi usho uJehova wamabandla uvumelwano lami lwaba kuye lokuphila nolokuthula ngamnika khona kube ngokwesaba wangesaba yena wakhothamela phambi kwami umthetho weqiniso ube semlonyeni wakhe ububi akutholwanga eindebeni zakhe wahamba nami ngokuthula nangokulungisa waphendula abaningi ebubini ngokuba indebe zomthetheleli ngazigcina ulwazi ngabafuna nomthetho emlonyeni wakhe ngokuba uyisigijimi sikaJehova wamabandla yena kepha nina niphambukile endleleni nikhubekisile abaningi emthethweni nichithile uvumelwano lukaLevi usho uJehova wamabandla amen 110 incwadi yesahluko sokuqala ivesi le10 ubani kinina ongavala nje iminyango nina anibaseli ize elathini lami anginakuthokoza kini usho uJehova wamabandla angiyukwamukela isipho esandleni senu phela amen ngiyabonga mvangeli ngibonga kakhulu ube benginesibusiso bengiyokubusisa kodwa ikhona inkosi phambi kwethu iyongibusisela wena bantwana benkosi kunalezi incwadi ezimbili kodwa bengifisa ukuyinokondisa ngehumusho elisha ngoba leli humusho elidala
libuye libe nolimi oludala thina abantu abasha esingasalijwayele. Bengizocela nje ukuthi ngiyifunde kwiHumshelisha zombili lezi ncwadi. Ithi niyakwazi ukuthi ngithumile kini lo myalo ukuba isivumelwano sami noLevi sime, usho uJehova Sebawuthi. Isivumelwano sami naye sasingukuphila nokuthula. Nganika khona ukuba esabe, wangesaba. Waphela amandla phambi kwegama lami. Umthetho weqiniso wawusemlonyeni wakhe, nobubi babungatholwa ezindebeni zakhe. Wahamba nami ngokuthula nangobuqotho, wabuyisa abaningi ebubini. Ngokuba izindebe zompristi ziyakugcina ukwazi. Ngokuba izindebe zompristi ziyakugcina ukwazi. Kufunwe umthetho emlonyeni wakhe, ngokuba uyisithunywa sikaJehova Sebawuthi. Kepha nichezukile endleleni, nikhubekisile abaningi emthethweni. Nisonakalisile isivumelwano sami, usho uJehova Sebawuthi. Bengicaphuneke nase evesini le-10 kokaMaliki 1 ithi, sengathi kungaba khona phakathi kwenu ongavala isicaba ukuze ningabaseli ize e-altari lami. Angithokozi ngani, usho uJehova Sebawuthi. Angiukwamukela iminikelo ezandleni zenu. Bengithi nje anginokondise lapho ngoba le ikhuluma ngomthetheleli. Manje thina asazi, thina njengabantu abangabadala kakhulu kulokhu kuhamba ukuthi umthetheleli yini. Lena-ke iyasihumshela ukuthi umthetheleli umpristi. Kuleli bandla-ke umpristi umuntu omkhulu kakhulu ohamba phambi kwabantu amukele iminikelo yabo, ababuyise nasebubini babo, abanxusele nakuNkulunkulu ukuthi bathethelelwe izono zabo. Manazaretha ingcwele sisenkonzweni kaJulayi. uJulayi ke uyinkonzo enkulu okuhambeni kwaseNazaretha. Kulezi inkonzo ezintathu ezikhona kulokhu kuhamba kule mihlangano emithathu, uJulayi ungomunye wayo ophakathi nendawo kuyona le mihlangano emithathu, kuJanuary, uJulayi noOctober. Okuyithuba lokuthi size phambi kwaNkulunkulu sizohlala. Mawungathanda ungathi sihlelendle. Mawuthanda ungathi sihlelendle, silele emgwaqweni thina lapha ngaphandle. Imoto edlula kithi kuze kuse, nabantu abakhuluma emgwaqweni sibezwa bonke. Nabaxakeke nje ukuthi la bantu abazolala endle yini. Cha bo, akuve ukuthi siyayingaza noma sisangene emakhanda, kodwa size kuNkulunkulu ukuzwemukela imithetho yakhe. Amen. Inhloso yethu leyo. Ave ukuthi mhlawumbe emakhaya sinenkinga yini, mhlawumbe ingoba singenamakhaya noma kunjani, kodwa cha, inhloso yinye ukuthi sizomukela umthetho kaNkulunkulu, sambe nawo siye emakhaya, sifike emakhaya siphile ngawo lo mthetho esonikiwe uNkulunkulu. uNkulunkulu ke wasenzela umusa thina, wasilethela uShembe emhlabeni. Ithi le ncwadi wahamba nami ngokweqiniso, akangachezuka ezifundisweni zakhe, akutholakalanga iphutha noma impazamo emlonyeni wakhe. Ikhuluma ngoShembe le ncwadi. Le ncwadi nje bengiyifunda ikhuluma ngoShembe walethwa kithi uzosibuyisa ebubini ngokuthi asifundise umthetho wakhe. Ithi emlonyeni wompristi kutholakala umlomo wakhe ugcina ukwazi, ukuze kutholakale umthetho emlonyeni wakhe.
ukuthi manizile kumpristi nize ukuzothatha umthetho ukuze niphindele ngawo niyophila ngawo. Ngoba uShembe into yokuqala nje mayivula umthandazo weSabatha, ivesi lokuqala nje mase kukhulunywa ngelokuzana ngesifundo, ngiyabona la kwenziwa khona ilandelo. Kodwa ivesi lokuqala nje ivesi lesithathu ithi mesabeni uJehova nigcine imithetho yakhe anilobelana ngencebo yakhe uMose, ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemkhosi. Ngoba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akuyamukela imithandazo yini. Yasoza nehlisela lezibusiso. Uyabona ke leyo nto le isho ukuthi emlonyeni kaShembe kutholakala umthetho kaNkulunkulu. Ngiye ngithi ke mina ke mangikhuluma nabakhuluma nabo nayo indoda emnyama phambi kwami. Anongibuza ngelilanga ukuthi ngani kuthi indoda emnyama. Kona kwakhuluma indoda emnyama la cha ayinkulu yona indoda emnyama nje encane kodwa. Ngiye ngithi kuyo indoda emnyama masihlele emgungundlovu ngokusebenza noma ngempilo ngisemgungundlovu kodwa ngwasenkandla. Indoda emnyama sinomthwalo thina sonke silayithembe ezinhle. Umthwalo wethu munye uphuma siyoshuma izivangeli kubantu abangeyiwa amaNazaretha. Ngoba laba abangamaNazaretha esithi asinabo la phambi kwethu they are beyond repairs, abasakhandeki. Ngoba yini ngisho njalo? Ngisho ukuthi uyothi umuntu umtshela naye bekutshela. Uyothi umtshela umuntu ngomthetho kaShembe naye bekutshela ngomthetho kaShembe okumthetho wabantu. Manje into enjengaleleyo ke ngokwesileku kuzinto zokukhandwa ke kuthiwa leyo nto ayisakhandeki. Ngoba uhlanya oluswenkileyo kuthiwa lelapheki. Ngoba abantu abaliboni liyahlanya. Kodwa uhlanya kufanele ecosha izibi lubopha amaphepha ukuze kubonakala ukuthi umuntu uyahlanya bese yelashwa. Ngiye ngithi ke mina kuzofanele ke senze isifundo. Kuzofanele sibe nesifundo. Namhlanje ngizokhuluma ngenkonzo kaJulayi. Angizile uzokhuluma ngesifundo ngelila siyokhuluma ngaso. Isifundo somthetho ukuthi konakala lapha emthethweni. Njengoba uNkulunkulu azakhipha uShembe ezulwini, amlethe emhlabeni ukuba azohlupheka. Wahlupheka uShembe eNazaretha. Uma nifuna ukubona uShembe wahlupheka kanjani, anobona inkosi imsebelanga. Nine nani ngekho ngesikhathi kukhona ubhombela la anobona inkosi imsebelanga ukuthi ihlupheke kanjani bese nibona usizo lwaliphethe olwaluthwele uShembe ezosungula lobu Nazaretha. Ngike ngakhonje uzodube la izolo sikhase hamba ngale uyangibuza uDube uthi kambe yipi umjondolo. Ngikhuluma ngomjondolo manje ongeke ulale kuwo wena. Owulela inkosi la mhla sizophuma uhambo lokuqala siye entabeni Hlangakazi. Kumina ngivuka usizi ukuthi kambe inkosi imsebeyane ayake alale emjondolo. Kodwa ngento eyodwa ifuna izwi likaNkulunkulu ukuthi kalifezeke ngayo. Inkosi imsebeyelanga ayingalala phansi kwetende. Yayi ngangayibona mina ivuka iphuma etendeni kule wayikhali. Ngangayibona ishunqelwa uthuli ngoba ifuna thina manje ifuna ukubona uShembe wahlupheka kanjani bona inkosi imsebeyelanga. Manje ke ngithi ke uShembe uNkulunkulu wazi wakhipha uShembe ezulwini. Wamletha emhlabeni wamnikela waba umnikelo. Ngoba waba umnikelo uShembe ngoba wezezweni angaziwa kulona. Wezezweni la engenamfowabo enganadadewabo engenangane engenabani engenasihlobo. Engaziwa umuntu. Kodwa weza wafike wehle station ngiye ngiyibuze ukuthi mangisuka la nje ngeGoli. Kungcono mhlawumbe umfundisi uVilakazi ngiyamazi. Mangathi ngisuka nje ngeGoli mhlawumbe ngakwazi umfundisi uVilakazi ngila ePark Station. Kumbe nje mangifuna ukuya eGoli ngasuka ngishone ephi mase ngila ePark Station. Bese umfundisi uVilakazi yebo ususihona eGoli impela. Ufuna ukuyaphi neGoli? uShembe wasuka le weza la wafika engazimuntu wangazi nothi uzomemeza abani nangumva intombi lo wathi walala phansi kwesihlahla sephahla ngoba eswele ukuthi uzokwenza njani ngoba ethunyiwe uNkulunkulu umnikelo wokuthi azofuna thina azosibuyisa ebubini. Ithi incwadi wabuyisa abaningi ebubini ingakho sazalwa ingakho sikhona ngoba wababuyisa abanye beza babuye ebubini babo
ngithe siyokhuluma ngelinye ilanga sivulelekile inkonzo ivuma sikhulume ngokuthi konakalapha emthethweni kaNkuluNkulu ukuze umthetho kaNkuluNkulu waliwe ukuze kube nje emhlabeni ukuze kuphume uShembe ezulwini ithi inkosi imsebelanga wathi uNkulunkulu kuShembe hamba Shembe uyezwe laseMpumalanga wathi uShembe angifuni ukuyoba umfundisi mina wathi angishonga ukuthi waba umfundisi wathi ngithe kuwe hamba uyongibuyisela abantu bami bayeduka isiyachaza inkosi imsebelanga ithi cha wayeqonda ukuthi bangikhonza ngezindlela zabantu ngoba ushiwi umthetho kaNkuluNkulu kwakhonzwa imithetho yabantu wafika uShembe wazosibuyisa kuleyo mthetho wazosibuyisa ebubini ngithe sisenkonzweni kaJulayi size kumpriest onikiwe umthetho ozositshela umthetho ozosifundisa umthetho ofanele siphile ngabo kulobu buNazaretha ngoba bukho ubuNazaretha ngaphandle komthetho ubuNazaretha ebumthetho bona uqobo lwabo njoba sila enkonzweni kaJulayi ithi imsebela ngelinye ilanga kuyisono ukuthi uma umgcotsho ugcotshiwe ungawuhamba umhlangano ungawuhlali umhlangano ngoba uma uphindele emuva ekhaya ufika udlisa abantu isangcobe kusho inkosi imsebela sifundisile bakwethu siyozahlulekela thina ithi uma ngabe seniphindele emakhaya nigcotshiwe ningayihlali emhlangano nifike ekhaya nidlisa abantu isangcobe yini isangcobe abantu abasazi isangcobe umbila oyuvuna angazi noma uyaqala ugonyiswe nibuso ufakwa phansi emgodini kusafridge umthetho wakho ufakwa phansi emgodini ukhunte uba isikhunta mawusukhishwa lapho udliwa nje angathi kudliwa imithombo abake badla imncindo mhlawumbe bayawazi umncindo iparish lemthombo lelo lisala makwenza utshwala into nje isamuncwane isihlohlozela ungasazi njalo ithi into enjalo ke uma ngabe umgcotsho ungawuhambi emhlangano ofike udlisa abantu obaphethe ngoba ufika ngaphambi kompriest wazomukela umthetho ohlele indebeni zakhe aphuma nawe ezulwini njoba lihleli la kuJulayi inkosi isiphathi njalo ngamasabatha iphathi inkonzo njalo ngamasabatha umthetho lo esuke linika wona ithi ngelinye isabatha inkosi imithetho kaShembe inzima inkosi esesihlalweni ithi imithetho kaShembe inzima kodwa iyenzeka inzima kodwa yenze yasini enze benzima awubuke nje imithetho yesabatha umthetho wesabatha uthi alicishelwe ukushona kwelanga ngolesihlanu libaselwe ukushona kwelanga ngesabatha akunzima kanje akunzima kanje ukucisha ngesabatha ngolesihlanu impela abantu baze bakhuluma ukuthi hayi kusikisi angazi ke lo sikisi ukuthi uqhamuka ngoba usuyinkonzo nje kwasawona ukuthi la ekhaya isabatha ngena ngosikisi ake ngibuze ukuthi inkonzo kasikisi ingakabibikho ubhombele saphila lalingena nini ngoba u6 wawungekho ngoba phela unkonzo kasikisi idalwa ukuthi kwathi ubhombela washo wahliswa phansi ngosikisi wasebo nomthandazo kasikisi ungesikhathi engabikho ubhombela laphela nini uma kanti isabatha liqala ngo6 thina sifundiswe la ekhaya ukuthi isabatha liqala ukushona kwelanga liphela ukushona kwelanga asikwazi ukuni leli ivangeli lasikisi nje selikhona ivangeli labantu andike likhuluke ngendlela esimangaliso ngisho abantu bomhlaba abangaphandle la uyozobakhuluma ngosikisi ngoba bafundiswe yithina amaNazaretha sithi incwadi nichezukile emthethweni wami nawe ephula namonisa umpriest namonisa uLevi nasephula isivumelwano ngisenze noLevi manje ke njengoba sizela ukuzolanda umthetho ezophindela nawe emuva siyokhuluma ngawo siyoze sibuye ngoJanuary sizorecharge futhi sizogcwalisela futhi omunye umthetho
inkosi esesihlalweni ngoJanuary isidelile yahlala nathi phakathi kwethu. Yathi ke sikhulume ngomthetho. Kwaze kwadabukisa. Abanye bethi hayi engathi inkosi ngafanele ingabe bikho ukuze sikwazi ukunwephana kahle ingekho. Ngoba umthetho uyabangwa. Ubangiswa yini? Ingoba sekunemithetho yabantu. Nala kithi kwaZulu khona lento okuthiwa isiko. Bese bakhona lento okuthiwa umkhuba. Isiko liyinkolo eyinikwe isizwe uNkulunkulu. Kodwa imikhuba imithetho yabantu. Iyona ke siphambili imithetho umkhuba kunesiko. Sekuyona into ephambili nje ke okuyona eligugu ngoba iqhamuka kubantu. Abantu bayayelusa into yabo. Kodwa umthetho kaNkulunkulu abawelusi. Ihleli nathi inkosi la ithi inhlansuthi ivuselele kwathiwe emsebelana. Ngithi inhlansuthi angithi sonke nje esigidayo sinebhokisi lemvunulo angithi. Ngiyacabanga ukuthi sonke sinama imvunulo ehlala emabhokisini. Ithi inkosi ke sesihlalweni ivuselele kwashiwe emsebelana lalela inhlansuthi. Ngeke uzulivule ibhokisi lemvunulo ulivulile umkhosi kaShaka. Ngeke uze ulivule ibhokisi lemvunulo uvunulele ungayi emkhosini kaShembe. Ayisho njalo maNazaretha. Ngangikhona phela kwakulesihlanu kanje. Kwakulesihlanu kanje saqedwe umthandazo nje yehla inkosi yahlala nathi la phakathi kwethu. Savuma sathi sikuzwile ikushila inkosi emsebelana. Akikho kokuqala. Ithi makhosazana anisoze nayivula imvunulo ibhokisi lemvunulo ngomemulo uma nemula nina. Ithi anisoze nalivula ibhokisi lemvunulo ukhuphe noma yini phakathi. Ukuthi amagamelo kuzanaze nangikwazi. Angilazi igama lemvunulo yini. Noma ngabe impamba noma ngabe yini. Kodwa unako uyikhipha ibhokisi lemvunulo uliqaqe ulivulele umemulo ngoba uShembe akawazi umemulo. Awukho umemulo weSinazaretha. Awukho umemulo oyisinazaretha. Ngoba into eyisinazaretha into eshiwo uShembe. Isinazaretha ke leyo nto. uShembe mengayishilo ayisi isinazaretha. Ngoba umuntu owaphathisa umthetho wobuNazaretha uShembe. Phela akekho omunye. Thina siphatha umthetho sikhulela ekhaya kulokhu kuhamba. Kuthiwa khona ushilo. Anginjalo hlale kudeni. La ekhaya bekuthiwa khona ushilo. Ushilo bekushiwo banike, bekushiwo inkosi esesihlalweni. Ukuthi mase ishilo iqedile, akekho omunye ongahamba ngale kwakhe. Lalelanike. Asincengane. Mina bengizothi nje asincengane. Into okufanele siyenze nje ukuthi sincengane. Ngoba khona lento okuthiwa ukuhlubuka. Ithi imsebe yelanga isifundisa lalelana. Ningacabanga ukuthi ukuhlubuka ukukhumula indgube emhlophe. Uhambe uyophuza utshwala. Uthi uyahlubuka usengubeni emhlophe. Uhlubuka kanjani sengubeni emhlophe? Ngokwephula umthetho. Uma ushilo eseshilo wena uhamba ungakwenzi lokho uhlubukile. Ukuhlubuka lokho. Ukuhlubuka ukwephula umthetho kaNkulunkulu. Ngokwasemhlabeni kuthiwa ukwenza icala. Usecaleni. Ngoba usecaleni mawephula umthetho kaNkulunkulu. Umthetho wezwe. Mawephula umthetho wezwe kuthiwa unecala. Uboshwe uthweselwe sosigwebo. Bebethi ke abantu izono ziyafana. Asikho isono esikhulu kunesinye. Ngiyavuma nami. Isono okwephula umthetho kaNkulunkulu. Period. Kuyaphela lapha. Kodwa khona into enomehluko, izigwebo zomthetho kayifani. Khona umthetho othi mawuyiphulile kuthiwe isigwebo sakho nasiwukufa. Sesabuswa ke umthetho wahulumeni. Wathi mangena imibuso yamaRoma abazomthetho angazi noma khona abazomthetho la ekhaya. Angazi mhlawumbe mina ngedwe ngazomthetho. Kona lento okuthiwa iRoman Dutch law.
ukuthi imithetho esiphethe izwe nje umhlaba wonke leyo ikakhulukazi la eSouth Africa kuthiwa iRoman Dutch law, umthetho wamaRoma uhlangana nowamaDashi. Besiphethwe yilowo mthetho ke manje. Lowo mthetho waqeda ukuthi singathi umuntu umewonile enze icala lokufa simbulala ngoba ungaboshwa. Kodwa uNkulunkulu usho njalo. Uthi khona izono athi mezenzile umuntu ilezi izono okuthiwa zisinengiso kuNkulunkulu. Lezi izono okuthiwa zisinengiso kuNkulunkulu kuthiwa isigobo sakhona ukufa. Kulungile ngeke sikubulale la emhlabeni kodwa ezulwini ngeke bakubulale yini. Kukhona lento okuthiwa ukufa kwesibili. Kukhona lento etholakala encwadini yesambulo 20 ngithi ngani uverse 11 noma 12 kuyini ethi abafuna lo bangabhaliwe encwadini yokuphila bophoswe echibeni lomlilo lokho kukufa kwesibili. Yini ungabhalwe encwadini yomthetho incwadini yokuphila? Incwadi yokuphila iyesulwa njalo mawenza isono. Njalo nemawenza isono iyesulwa igama lakhe encwadini yokuphila. Kubhalwe u-absent noma u-negative. Ngoba wenza isono phambi kwaNkulunkulu. Uthi kuNkulunkulu owenza isono manje bese yafa adenza okuhle kodwa ngale ngemuva akabe sakubala lokho kuhle okwenzile kodwa uqala la kulesi sono senzile ngoba kucishiwe konke kuhle bekwenzile. Kanjalo nophenduka manje ebese efa manje enza okuhle kangalo izono zakhe zonke bezingaphambi kwalokho ziyacishwa kubhala upositive ngoba unguNkulunkulu ofuna ukuthi kugcinwe umyalo wakhe. Sizele lokho kuJulayi. Njengoba sekuJulayi nje sihlelendle sizele lokho. Ukuzothi inkosi sicela ukuthi usipheke inhliziyo, usiphe unembeza wokuthi sigcine imiyalo yakho njengoba wasithumelela inceku yakho uShembe ukuthezela emhlabeni ezosibuyisa ebubini esasibenza wasikhipha etshwaleni. Namhlanje khona abantu abathi mawungabenzanga utshwala weqhatha nokhokho bakho kube ivangeli nje impela eshunywa lepulpit. Kodwa uShembe uthini? Uthi asehlukane nabo ngoba uNkulunkulu idaba kayifuni. Mawufuna incwadi yabaseKorinte bokuqala isahluko 6 lapha ko verse 10 khona indawo ethi zidakwa ayingeni embusweni wezulu. Asingayifundi angizofunda iBhayibheli namhlanje ngizokhuluma. Uthiwe angizokhuluma namhlanje inkosi nginika ukuthi angizokhuluma. Ngithi ke namhlanje okwami sizela ukuzolanda umthetho kaNkulunkulu. Umthetho kaNkulunkulu ke uyeluswa. Yabona nje basigqokile nje. Ithi imsebe ngizode ngithinta ngoba inkosi efike yamnandi phakathi kwethu. Ifike yamnandi yasibuyisela emthethweni kaNkulunkulu. Uyithi uyabona ikhomba yona ke manje. Ithi uyabona le ngubo engigqokile ayifa umjibo omhlophe ngalelo langa. Angisazi noma kwakula ethempelini. Ithi uyabona lento engiyigqokile eyokukhuluma. Ingubo yokukhuluma. Manje ke kukhulunywa ngani la ekholweni? Kukhulunywa ngomthetho kaNkulunkulu. Akukho okunye esingakhuluma ngakho. Sikhuluma nje ngomthetho kaNkulunkulu oyindlela eya ezulwini. Uthi uNkulunkulu ibani ingcwele ngoba mina ngingcwele. Ngihlukanisile nabanye nganenza nababami. Isho njalo incwadi yeBhayibheli. Ubungcwele kugcina ngokuhamba ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Ubungcwele ayibupho uAdam ensimini yase-Edeni. Wayemuphe yonke into ekhona ezweni. uNkulunkulu omncane osemhlabeni wamenza wangcwele wamnika umthetho kodwa wayephula uAdam baphela ubungcwele bakhe. Ubungcwele buqedwa ukwephula umthetho kaNkulunkulu. Uma wephula umthetho kaNkulunkulu lalelani uyazi khona lento la eyafaka uNkulunkulu ngaphakathi kumuntu. Ithi incwadi kaJeremiya 31 ngithi uverse 32. Angizokuyifunda ngithanga ngifunda iBhayibheli siyeza lapho siyophinde sikhulume ngokuthi konakalaphi. Leyo ncwadi ithi uthi uNkulunkulu mhlangenza isivumelwano esisha nendlu kaIsrayeli. Ngiyofaka umthetho wami ezinhlizweni zabo. Akasekho omunye ofundisa omunye ngomthetho. Kodwa ngiyofaka umthetho ezinhlizweni zabo bengakazalwa. Bothi bezalwa bobe sebekwazi ukwehlukanisa okuhle nokubi.
khona ke lento yafaka umuntu ngaphakathi kunembeza ngeke izikholele phathi ngeke izikholele pha uyabona nje uma into kwathi uyayenza wathi unembeza i-wrong ngisho ungasathandi ngisho usuthanda ukuthi ibe right ngisho usuthanda leyo nto ukuthi ibe right ngeke ibe right unembeza uma ukutshela ukuthi leyo nto i-wrong iphambene nentando kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wakuzala nayo akawuqophanga umthetho ematsheni kodwa usewuqophe enhlizweni zethu ingane mayintshontsho ushukela incane iyenza isiqiniseko sokuthi ayibonwa umuntu ngoba iyazi ukuthi ku-wrong iyazi kahle ukuthi ku-wrong nazi ingane lapha uma ungayibuza nje kulungile nikwenza lokho izokutshela kulungile ngoba uNkulunkulu wayifaka lento ngaphakathi kuyona enhlizweni yayo ngithi ke mina njoba sila sigqoke lezi ngubo esiyigqokela ayifani abakhokheli bafaka iphike ezimnyama bakhokhela iphike ezimnyama ezomthetho kaNkulunkulu wokuthi ngisho senifa ngisho ngabe kuthiwa senibeka isibhamu ekhanda uma into i-wrong ngisho umuntu engaza nezinkulungwane ezingaki zamarandi i-wrong leyo nto uma ke wawephula lowo mthetho ngenxa yenkulungwane izokhuluma i-campus ngaphakathi kuwena ithi lokho kwenza ku-wrong kodwa uyakwazi usuwoni ngaleso sikhathi liyasula igama lakhe encwadini yokuphila ngaleso sikhathi nje uvuma ukwenza into eyisono kunesono esenzekayo abakhokheli bahlale naso angikhulumi ngani bakhokheli ngikhuluma ngesono uNkulunkulu uthi ayikwazi inkosikazi eganileyo ukuba nomunye umyeni indoda ayisaphila ngaphandle kwesono sokuphinga ningiphikise abafundi beBhayibheli mangasho njalo ithi incwadi yeBhayibheli akukwazi ukuthi umuntu oshadisiwe la napho umfundisi uvilakazi bashadisa babeka isandla bathi njengamanje siyamhlanganisa lo useyinyamanye abasawuhlukaniswa lutho ngaphandle kokufa umfundisi uvilakazi nisho njalo manje ngasho njalo kwamba ngcolwa yini bantu ngoba isibhalo sisho njalo isibhalo sithi okuhlanganiswe uNkulunkulu ngeke kuhlukaniswe umuntu bese yothi uJesu lapho uMateyu 19 iyodwa into engahlukanisa abashadileyo isono sokuphinga kuphela ithothatha olahliweyo uyaphinga nonkosikazi oganenye indoda isaphila indoda yakhe ingahlukananga ngenxa yokuphinga uyaphinga naye suphethe into yomthetho kade ngizomunye umshumayeli owumNazaretha ngikhuluma ngomuntu owumNazaretha ohleli la front line akekho kodwa lakithi uthi lowo muntu kulungile yini wemkhokheli ukuthi uhlale nendoda eyiphekula kwakho niba ngumnyango wodwa na engaxotshiwe indoda ngibuza ivangeli ukuthi likaShembe lelo vangeli ngoba thina maNazaretha okufanele sikwenze uma umakoti ehlukana nomyeni wakho ukumncenga ukubancenga ukuthi babuyelane ngoba ngenjalo bazokwenza isono ngoba phela nje abeganeni baganena ngoba bedingana bazokwenza isono manje okwethu kubancenga ukuthi ndodakazi yami uShembe wasifundisa into eyodwa wasifundisa uShembe wathi uma uyinkosikazi womNazaretha unendoda engakholwayo ungaphansi komthetho wendoda ungumNazaretha ngoba uzikhethele wena ukuthanda indoda engumNazaretha mawuse uhlubukile waqeda nje wathatha indoda le ngomNazaretha naye nashadana la nishadana khona kwase kuvuka ivuso enhlizweni yakho uthi njalo mina ngintombi ka25 wavuka ngaphakathi kuwena unamhla mina ngithelile wavuka ngaphakathi ukuthi na wena wathi mawuphuma wathi namhla mina ngithelile wawusuthi ngiyabuyela ekhaya eNazaretha wafika wahlanjululu uyahlanjulula umuntu uma ngabe sebuye ngale eseqholisiwe yahlanjulula uma esefika la phakathi kwethu ithi inkosi umqalo wendlela umuntu uma egana indoda engakholwayo ungaphansi komthetho wayo mevuka ekseni ngesabathi indoda ifuna itiya kayenze uma ifuna ayigayela utshwala kayigayela uNkulunkulu wakho wasemhlabeni
ebese meqedile noma ngabe ifunani ngesabatha nokungabaleki akwenzeke ebese mase kuphelile konke lokho usuyaguqa baba ngicela uke esontweni avume mevume engavumi uhlala phansi mengavumi uhlala phansi nakusasa nangesabatha ezawo phinde ucele baba ngicela uke esontweni uma sewenza isiguqo sakho ngo4 uthi inkosi ngizwele ngaphambuka endleleni yakho ngangena esilingweni zangifumana izitha zami kodwa ngibona njalo manje isiguqo uyozuzwa ngelinye ilanga sithi hayi kulungile mawengane ehamba wesontweni uma ufika esontweni ufuna umhlambululi noma ufuna umkhokheli noma umuphi umcoco wenkosi ngicela uhlambuluka ngene esontweni kade ngigayela ubaba wasekhaya utshwala kade ngenzela ubaba wasekhaya itiye ngesabatha kanjani konke okwenziwayo nkosikazi ungene esontweni sonke mase kuvalwa inkonzo uyembengeni kumshumayeli mshumayeli ngiyacela ngicela ingelosi kaShembe ihambele emzini wami umnyeni wami angivumele ngibe ngumNazaretha isho njalo nemsebe ifika yasho njalo hayi ningiphikise makolo nithi wendulu uyahumuza nithi umthetho wakho nje endulu ungenwe idimoni lokuhumuza uma kuthi nje lento engisho emsebela ngayisho ukuthi babesho ize yakhuluma igama lokuthi uyalunyulwa unkosikazi uyozwa ngelinye ngesiqoqa amakhosikazi ayo ithi lalelani ke ngani zami uma sibani namhlanje ngiyamlumula ngesabatha akasezukwenza ongenziwa amaNazaretha ngesabatha ayikushongo lokho yakusho ilokho ke ngithi bakhokheli okufanele sikufundise ku14 ukuthi amakhosikazi ngaba kunjeni ezweni ingane namhlanje ayisagana isahlala emzini indaba seyigana nonini ingane namhlanje igana nonini angaze kwaba khona ama cellphone sekhona nje WhatsApp nithi nicabana nomkakho nibangene kubanga ebe WhatsApp unini ebemtshele mama nayi indoda ingibhedela ebethi unina awuxoshwanga njalo ekhaya ukhumbule ungadlali into yakho omunye umuzi makhosikazi ke niyeke ingane eziyemendweni nani nigogele emzini yenu namhlanje ingane namhlanje ayisagani awusahlali imizi ngoba ayisenawo umthetho kuqali kwakuthi intombi mayiphuma iyogana ithinde isilili ikhale eza namhlanje ayisakhala ingakho namhlanje ngangithelile engasekho ingakho ungasekho namhlanje nangithelile ingozi leyo nto ilento eyenza ukuthi thina amaNazaretha nathi sihle singangene ezulwini ngoba uShembe usifundisile kodwa sikwenzi ingakho sila kuJuly sizolanda lokho sithi thina bagcotshwa bafundisi bavangele bashumayeli ningahlali nendoda exosha umkani kungena sizathu esibekwayo kungesokuphinga thina sazi ukuthi ekukholweni nasesintweni umfazi akaxoshwa ngisho ngabe kuthiwa uphingile ngesizuluka ngesizulu ngisho umfazi ephingile akaxoshwa ningiphikise mangiqamba ma ngazi ukuthi mina uye kuthiwa akaye kubola ndinkomo okuhlawula mase ehlawulile besakhela umuzi ngaphandle lapha kuthiwa iseyifebeni hayi ngiphikiseni kwakhiwa umuzi ngaphandle lapha kuthiwa igama lawo mawuthanda awunandoda ubiza ukuthi seyifebeni kukuweke indoda ukuthi wenze njani ngalomuzi wakhe awusashayelwa umthetho kodwa khona ukuphi ukwanduli ngoba ithuna lakalikho kwenye indawo awunakuthatha yabona nje wamkhipha ngebhokisi wamsakubo emzini wakhe ithuna lakhe lapho alikwazi ukubuya libela ekhaya uma efanjele ekhaya ngeke umthinte ngaphandle kwendoda yakhe ngaqhuma ejele ikudle sonke isibaye umumbe hayi angithi phela lona vangelo fanele sishumele 23 anti lona vangelo lika 14 lelo eleyothi makhosikazi ziphi ibhamba makhosikazi boma bezala abakoti benu ninazi imbeleko zabo zokubabeletha umuthi umakoti becobe nendoda imshala kubale kuzolala wamamezala awumvaleli ngaphandle ngoba kufanele athi mebale unina akesekho omunye unina umshilo unina la ufile weza la kuwe uShembe usifundise lokho ilokho esikufundise uShembe uShembe nje usifundise lokho wazosibuyise bubini
ithi incwadi yami engiyifundile umthetho usemlonyeni wakhe yena kuyena uqoba kufama afunyonanga lutho olwesiphambeko ithe ngiyifundile lesibili lalelani akukho nje phakathi kwenu ongavala umnyango nongabe nisangena ngoba uNkulunkulu esedinilwe yithi ngesikwezini ithi ngiswele zovala umnyango ukuze ningayelize etafuleni lenkosi ithi ningawushisi iminikelo nishisele ubala kanti imithetho kanigcini sizele njengoba sizela sizemthethweni esawufundiswa uShembe uma thina uqobo singakahambi ngemithetho esifundiswa uShembe abantu esibashumayeza bazohamba kanjani ithi imsebe yayihamba la ngasohlanga iya kumkhwenya wabo umncanyana ngathi nomkhwenya wabo umncanyana la ongasohlanga iya kuyena ke sekuqhamuka umuntu ayifunda naye ephakameni usethi awumenhlanzi sikhule nawe nasifunda nawe ephakameni ayingemaningi kangaka amaNazaretha into eyenza ukuthi engabe maningi sasibezwa abantu bakhona bethi besaba imithetho nase niba abaningi kangaka sekwashintshana uthi ngathi yakushintshe lutho athi uyaphosisa athi uyaphosisa nhlanzi ngeke babe ngaka abantu kodwa sinabo omakhelwane bethu abathi bangamaNazaretha bayizangoma bayizinyanga bayaphuza utshwala sebaxogiswa lokho na ngoba izona izinto ezayibale kusobaba bethu lezo bamkhulu uthi cha akwenzeki nami ngeke ngathi ngikwenye indawo ngithi ngiyakoloza nami ngoShembe ngoba phela sesibe sigoloze ugoloza impela kuqhansa amehlaza bemhlophe qwa ngithi mina umuntu omNazaretha akakwazi ukuba isangoma uthi omunye weNduli ungazosihomela mina libalele nje ikhuluma nathi sifaka izinto ekhanda ngoba sizomile impondo uthi mina khona umakhelwane wami ophalazisa amadliso eNewcastle kunamatshe amhlophe aqaqalezela umuzi wakhe kubhalwe udumisani Jehova amen endlini zakhe enemithi ophalazisa abantu phendula uthini ke wena uzophendula uthi umNazaretha lo muntu njalo ntombi ebiza isontweni kodwa une-queue yabench labantu abazophalaza idliso uthi omunye hayi khona wangakithi seze samqamba ukuthi uthwasa lobu uyabhula kuyisangoma ilokho sikubuzayo uShembe akubuzayo ukuthi ikhona engifundise khona ikhona enilokhu engithi baningcwele ngakho yini kanti ubungcwele ngoba ungcwele ukuba wenza intando kaNkulunkulu uhambe njengaye ithi incwadi akufunyelwanga iphutha kuyo kodwa nina nichezukile ithi ke ngeke ngiyemukele iminikelo yenu ninganikela la ishaya izibe intahantaha ingaka kodwa uma kuya ukuthi unikele umnikelo uNkulunkulu ongawugcina umyalo wakhe ngeke azawemukele uma usathe ngoba ngiyabika ngoba ngiyanikela ngoba ngenzani awuyinuke nathi esigcotshiweyo yabona nje la phambi kwethu la enhlansuthini sigqoke ngokungafani abafundisi bagqoke amajazi anemkhono abavangeli bangemuva nabafaka umbadlana ofana nowabo kodwa unamkhono yethiwe ke masigodla isicephu ukuthi ngathi sigodla iqhudi ngoba manje liqhubuka ushala ngemuva kuthiwa mawumvangeli abantu beyisa kuthiwa ungathi ugodla iqhudi mawugodla isicephu umvangeli ngoba unamkhono kube nabashumayeli ngemuva baphiwe lelo gama ukuthi abashumayeli inyanga yezolo ifike yathi abashumayeli amakhosi amathempeli la lasosa umsindo lelo gama ngisesesikhawini kwahlakazeka washo kuhlakazeka ibandla umshumayeli esukume ethi yena uyinkosi yethempeli kukhona umvangeli hayi umvangeli akaphatheka ngabika wadi uba into ongazoyibona samncenga kodwa kushongo yena umshumayeli washo inyanga yezulu ethi abashumayeli bamakhosi ethempeli ngoba umfundisi nomvangeli abahlali bekhona ethempelini ngoba labo bantu kufanele bahambe sevangeli njengoba kuthi umvangeli nje okwakho ukuhambisa ivangeli ahambe eqoqa abantu abalethe ethempelini kumshumayeli umshumayeli abashumayeza
kanti umfundisi uphathiswe umthetho ingake yakhe ingubo nemkhono bafundisi ingubo zenjengoba zinemkhono nje ingoba niphathiswe uShembe nikhangeza kuShembe direct ngqo nikhangeza umthetho kuShembe manje ke thina njengoba isikutu nje ungayikhipha nini izandla ngaphansi kwemkhono ngaphansi kwelokhuzana ngaphambi ukuyomukela kuShembe thina semukela kini bese siyahambisa thina siyasabalalisa umthetho ninene uthathe kuShembe umthetho uhleli kini ngoba kufuneka ukuthi makufika umfundisi kugulwa ekhaya abantu babona uShembe uma nje kugulwa kube sike nenkinga thina ngapha ngakithi kamfundisi uMagwazi omdala uma usuka kwamafundisi uMagwazi omdala uyakithi uhamba ngenyawo cishe mhlawumbe uhamba 4 hours uyakithi kodwa makugulwa ubesuka umfundisi uMagwaza kwakhe ezekithi ezokwenza umthandazo ngoba ngalezo zikhathi kwangekho ngisho udokotela ngekho ngisho ibhedlela ngekho lutho umthandazo udokotela wethu kokumfundisi uMagwaza umfundisi mayise kwafika uMagwaza sasibona impilo ngoba ehamba njengoShembe mina ngingimangale uma ngingakhona umfundisi nje ovela avuke nje kube ngathi inkomo edlindlo lothi avela ndlundutheke nje azandlunduthekise ngishiya ibandla uqobo lwakhe lelo bandla lobizwa kubani andlundutheke nje naye angathi undlundutheka nje uya inkomo mayidlindlo lothi njalo ingaphosanga nje weni ngoba ngishiwa ayibisalibona iwa idlindlo lothi leyo nkomo ungathi ayibone emehlweni umfundisi akufanele kabe njalo ngoba umfundisi uhamba noShembe uShembe mebeka phansi ubhoko ebopha isicathulo umfundisi olibambayo lelo bhoko manje umfundisi uma engathi ngale uShembe ethiwe kwashibilika awe umfundisi kufanele amphakamise amthintithe uyaqhamuka phambi kwethu nje asabona dadewile uthintisa umfundisi lokho kuyimfihlo kwamfundisi hawu makholo umthwalo ingakho egqoka into ecishe ifana nenkosi amajazi abafundisi amhlophe ayafana nakababa ukuthi kuphela bhayindiwe wona ukuze kubonakala ukuthi akuyinkosi le umfundisi awubahlonipha hayi leli igama asingaliphuphisi bafundisi alingaphushisi igama lokuthi ungumfundisi ngoba umfundisi ukhonela ukufundisa abantu mase bedukile umfundisi afika abaqondise endleleni kaShembe ingakho ukuthi umpriest uhlala ukwazi kuyena nomthetho endebeni zakhe ngoba okwakhe kukhonela ukuthi akaqondise uma kugulwa kubiza umfundisi kufanele abantu babone uShembe ngoba umfundisi uyisithombe sikaShembe ezweni lakuba ligcotshelwe uShembe akwazi uba zonke izinto ngikhuluma ngoShembe wenyama ke ngalesikhathi ngikhuluma ngokamoya okamoya ikhona kuzo zonke indawo esweni lakithi njengoba singenamfundisi nje uma sigcotshela umfundisi lo mfundisi uyoba isithombe sikaShembe ezweni lakithi uma kufike yena kuthiwe kufika uShembe uma kubhede yena kubhede uShembe kanti uma kubhede mina uzofika umfundisi angiqondisa igwegwe sizele lokho enkonzweni kaJulayi inkonzo kaJulayi nje umthetho wethu sizele lokho ngaba sizile la sazolala endle phansi kweyimoto lele phansi kweyimoto lapha imoto ingaphuma lapha emgwaqweni gibele kithi kodwa ngoShembe simile sithi inkosi size kuwe masiphu ivala umhlangano ukhipha izibusiso asambe nazo siye emakhaya ukuze ifike zibe ukuphila kithi ngoba size kuwe wena wakhishwe ezulwini waletha kithi uzosibuyisa ebubini ilokho makholwa esikuzelela ilokho bagcotshwe sigcotshelwe ukuphatha izwi likaShembe abafundisi bazolemukela izwi likaShembe baye kuShembe bamukele izwi balethe kithi bavangelise lisabalalise abashumayeli bashumayele emathempelini kunjalo kumukanisana kanjalo nje kubangelwani kanti yimuphi umbango la yini ebangwayo ngoba abafundisi baphethe umthetho bawunika thina abavangeli siwasuse emathempelini abashumayeli bawushumayele uhlukene nje lo msebenzi uhlukene futhi usobala uyakhanya mina bengizothi asincengane mina kasincengane inkosi ekade ikhona phambi kwethu ikwenze konke ukusilungiselela ukuthi siyibone ngomhla kuphela
isivulele nje iwindi yathi yafaka umoya opholile yayisiyavala yasethi niyozehluleka nini mina ngikwenze konke asingayidumazi akumele siyidumazi ngithi ngelinye ilanga liyovela mhlawumbe ithuba inkosi mayithanda ke sifundisane ngevangeli lika Shembe ukuthi ivangeli lika Shembe lehlukene ngane nevangeli lelikhona leyinkonzo hlale sibuza ukuthi uShembe wazokwenzani yena ngoba amabandla ayekhona ekhuluma ngoNkulunkulu kodwa engakhulumi ngaloNkulunkulu uShembe wakhuluma ngaye ngesizathu esithileke siyosikhuluma ngelinye ilanga bantwana benkosi ilokho ebengikuphethe bokuthi nje bengingafisa ukuthi uShembe singamdumazi singamenzi uShembe intandane singakwenzi usuka kwakhe adele izingane zakhe adele umuzi wakhe kube yize ngoba thina simelwe uhamba njengaye thina simelwe uShembe akazelanga uzosenza sebeze igwili kodwa wazosenza ukuthi sikwazi ukuyiphilisa akekho umuntu okufanele ngabe uthi akadli akanakho ukudla akanayo into yokunikela ngoba yena akasebenzi ngoba kanjani uShembe uthi suku uma uthatha igeju limi uzoliphila ngakho noma ngabe libalele lima uhlakule ulinde ngoba usazi isikhathi uNkulunkulu ozonisa ngasizulu kodwa ke manje ke sesakhuthaza ukuthi ke manje asifake inzipho zeplastic sesifake inzipho zeplastic bese igcotshwa zonke imbala le khona emhlabeni bese ngathi ukhozi ke lingathi into aphika igeja lapho khona lento ekhona ekuthiwa ama-slay queens angazi ke ingane zithi yini le kodwa kuthiwa khona into ekuthiwa ama-slay queens lawa abambe teaspoon nge-2 fingers ngenxa ukuthi manje lezi ezinye igobe kodwa imenekho yami izophazamiseka lo muntu njalo kusasa kodwa ku14 u14 nje lo muntu kusasa akho futhi nje to ekhulunywa ngaye asingamenzi ihlazo uNkulunkulu uyabona uNkulunkulu manje uke umuntu wakwazi ukuthi ungumNazaretha azi ukuthi emahlombe akho uthwele ijoke elisinda ngendlela esimangaliso sokuthi uhambe njengoShembe uma nje uNkulunkulu kwathiwa wena ungumNazaretha uthwele ijoke elisimangaliso ngcono vele wazi wena uhlubukile thalali ungalobuya la uzogida phakathi kwabagidayo kanti uma ngagidwa wena ngale umuntu omhlaba uma nje kuukuthi uyimisele ngoba umuntu omhlaba ahlukanisa incwadi yesambulo angisazi sambulo bani kodwa ithi lalela ungabi isivivi shisa mawushisa ubande mawubande ungabi isivivi ngoba uzosonela ukukholwa kwethu uzosonela ukukholwa kwethu uma kuya ngokuthi wena usivivi asikwazi noma uyashisa noma uyabanda umthetho kaNkulunkulu ubekwe ezandleni zenu umthetho kaNkulunkulu uze wawufaka ezinhlizweni zenu uShembe ufike wawuvuselela wathi ugcineni ukuze nikwazi ukumbona yena ngomhla wokuphela silapho ifisa nje ukuthi masiphuma la inkosi ivala umhlangano sihamba nje nento eyodwa siyothi umthetho kaNkulunkulu ushilo ukuthi lokhu singakwenza lokhu singakwenzi uma sikwenze seshilo sihlubukile uma sesihlubukile sesuluye incwadi yokuphila uma sesuluye incwadi yokuphila ngomhla uphela siphoswe echimini lomlilo elizelathi lathayiselwa ngesibabuli ngaphezulu bese lo nihlupha ingane la nithi ingane ziyathwasa kanti nemoya amadimoni nihlule ukungena ezulwini lo nithi ingane kufanele ngithathe isikhwama sikagogo kufanele ngenze njani cha akukho lokho la eNazaretha umuntu omNazaretha emefa uye ezulwini straight kuShembe akaloyithingaza la emhlabeni uthiwe ufuna kanjani ngena ogogo njani abekho ogogo la eNazaretha ogogo abekho lo mkhulu abekho thina sinezingelosi ithi incwadi kaLuka 20 lapha ko35 ithi abenze kahle emhlabeni uma befe ezulwini bathosa umqhele wengelosi umqhele wengelosi yodwa akayibulali kodwa iletha umbiko kaNkulunkulu ekhaya uma ngabe ungenzanga okulungileyo wafika ngale uba ingelosi kaSathane ke idimoni uma usuyingelosi kaSathane nje ngoba uhlule ukwenza umyalo la mawubuya kwakho uzofaka umoya amadimoni ubhongisa ingane ekhaya uthi ayithwasa akazayazi uShembe leyo nto Shembe nje akayazi leyo nto asingathesike ingane imithwalo yethu
zihambe zize iqhothe zihlupheka zihlabe iphandla zizophuma ngeindololwane kanti ihlabela omoya bayo. Asenze isiqiniseko sokuthi asishiyi imthwalo yezingane zethu. Siyakwazi uShembe sifundisa khona thina ivangeli silifundisa omama. Mina ubaba ngihlalanga naye ngoba besebenza eThekwini thina sihlala ekhaya. Ivangeli silifundisa omama nanga umkhokheli akekho la ngimkhomba yese ekhaya. Silifundisa uyena esifundisa ukuthi kunoshilo la ekhaya. Ethi izwi lenkosi akekho ngaphezu kwakhe. Uma nje inkosi sike yathi uphelele akusakuphumi lutho ngale kwakho. Ngithi ke manje ezathi asincengane ngoba inhloso yethu njoba sila ukuthi sibonane ngomhla kuphela. Siyibone inkosi imsebelanga. Simbone uBhombela ngomhla kuphela ngokuthi senze intando yakhe. Nkosi yamakhosi ngiyabonga baba. Ngibonga umusa inkosi ongiphe wona ngingumntwana omncane. Ngiyazi mhlambe ngikhulume ngaze ngeqa. Khona ukweqa ke la ekukhulumeni. Uthi uyezwa kuthiwa uphambukile ngaphandle lapha. Nkosi yamakhosi ngithema ngiqala wena wedwa ongcwele. Mina ngimanapha nje izono. Unkosi iyongithethelela la ngiphambuke khona. Ngona abantu bayo bengithi ngizama ukukhuluma izwe lingapheki kwami. Kodwa engilwethweswe lo mthwalo inkosi yangithwaliswa wona. Inkosi yobuseni kuzwile. Sabelele sokuqala. Nkosi buthi sokuphakama kwenhlalo. Nkosi shike